Hi everyone, welcome to my another blog. So आज चाहिँ यता हाम्रो इन्स्टिट्युटमा एउटा प्रोग्राम सानो एउटा प्रोग्राम हुन गइरहेको छ। अनि त्यो प्रोग्राम चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनि हाम्रो इन्स्टिट्युटसँग कनेक्टेड रहेको एउटा प्रोफेसर छ, उसको बुवाको चाहिँ देहान्त भएर उहाँको बुवा चाहिँ बितिनु भएर यस्तै 4-5 वर्ष भइसकेको रे। त्यसको चाहिँ एनिभर्सरी रे आज। अनि त्यहाँ चाहिँ सानो एउटा कन्सर्ट जस्तो नि हुन्छ रे। अनि कथक भन्ने जस्तो यस्तो केही पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ अफरिङ गर्ने रहेछ। सो म तपाईहरुले पनि देखाउँदै गर्छु। सो स्टे ट्युन। हाम्रो इन्स्टिट्युटको नजारा चाहिँ यस्तो छ। यता भयो उता त्यो बिल्डिङ चाहिँ हामी बस्ने बिल्डिङ हो, जुन मङ्सहरू चाहिँ मङ्स भन्दा खेम्पोले पनि चाहिँ यता बस्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ बोधी ट्री जुन श्रीलङ्कादेखि यहाँ ल्याउनु भएको, यो ल्याउँदाखेरि सानो धेरै सानो थियो। यो चाहिँ बुद्ध गएको जुन बोधी ट्री छ नि, बोधी वृक्ष, त्यो सेम त्यहीको हो भनेर भनिँदो रहेछ। यो बोध गएको पनि श्रीलङ्कादेखि नै ल्याएको भनेर भनिन्छ। यो पनि श्रीलङ्कादेखि नै हो ल्याएको। अनि यो चाहिँ यस्तो हो, यो चाहिँ मेन टेम्पल हो हाम्रो इन्स्टिट्युटको। अनि यो भयो सरनाथ इन्टरनेसनल नेम इन्स्टिट्युट। यो भित्रदेखि क्लासहरू छ, तपाईँले हेर्नु भएन भने मेरो पहिलाको भिडियोमा पनि छ, त्यसमा हेर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ प्रिपेयर गर्दैछ। म बितिनु भएको जग्गा हो रे। Yeah, I will take several photos. Yeah, I can send to you. Yeah. Good evening, everyone, and welcome to all of you here. My name is Sarnath, and I'm the director of the Institute, but I'm also like a brother, sister, because his late father and my father were colleagues together more than almost 60 years ago. In 1962, 63, 64, 65, 66 in Varanasi at the Sampurnanand University. So the connection goes back a long, long way, and I'm deeply honored to be together and to commemorate Guruji's life, which, as he just explained, is full with not only words and meaning, but music, poetry, and the fullness of life. So I hope you all both remember, cherish Guruji's legacy that is through his students and friends and family, and we together will continue with the Dharma and Sanskrit connection. So thank you all very much for being here this evening. I'd like you to request here for take the dance, and I will ask my Mataji, please come. Ramchandra Tripathi, in the memory of whom we are organizing today's program. My father, Professor Tripathi, was a renowned scholar of Buddhist philosophy. So this is one aspect. He wrote many texts in this direction, and he has many disciples, and so many works he did, and he was honored
by the society, by the people, and by the country, and nationally, internationally. We acknowledge your presence here, and in your honor, my mother and Sari Kalek, have brought मैम एक मिनट मैम एक फोटो हो जाए Together? आइए अब आजको कन्सर्ट चाहिँ सकेर अब चाहिँ हामी डिनर खाँदैछु डिनर सो आजको लागि यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु सी यू इन द नेक्स्ट ब्लग